kan video chonin Google Play Store tanga Google account remove dan kan enti doni Play Store kan kalanga heta achung lam sir kila hianin rin bial te kan muemo hemi chunga te kan vaklikang ta hianin drop down menu sir kila kalep op ti pi drop down menu kan kal doni heta hian hemi phone a Google Gmail account kan manchu laldin pui haw na rin kalep op jo kan remove dona laldin pui haw na te kan select a chuanin kan en lenga ta hianin kalep op ti jo kan remove turani wangin kan phone setting a kan kalang phone setting a kan kalanga chuanin he ta hianin sing ti a hian kan kal doni sing ti a hian kan kalanga sing ti a hian Google ti kan met leang Google ti hi chuan ta hianin kan remove du jo kha kan va met doni kalep op ti kan remove du ni wangin kalep op hi kan metanga chuan an hoi more ti kan huemo more a hian kan kalang more hian remove account ti kan kalanga remove account kan metanga remove account hi kan confirm dona ti khanin kan remove to ni heta Play Store khan vakal le ma ila i Play Store hian vakal le ma ila kalep op ti kha lo to don lo ni ta hian hey ole khatikan Google account delete dan chu khati jong te khania he thil tangkai ve takania chan chu kan phone kan khal don phei chuanin kan Gmail account kan remove lo chuan kha phone atang khan lo access ve theya tam ta chuan password change na ta kan threlem lo khatinga khanin he security feature tangkai ve takani ti kha i kan theu don ne ole khati jong khani le photo se kan video te mi lo like kan mi lo subscribe tu sak turin viewer te ka som tak me joni